Kuthiwa kwabakhona ama-refugees niyawazi ama-refugees abantu abalekile bavalelwe endaweni aba-ill-treater babatshela ukuthi babaphakele ukudla manje babanikeza izihuni ezingaka bathi umthetho wala ufakele ukudla la nizohlanganisa uma ungakwazi uyofaka ukubili ukudla manje baba yileyo nto ukuthi vele abantu bayindiyela laba bangakwazi ukuthi uNkulunkulu angazange azambule kibo mahlala balamba ukudla kukhona manje bafa manje baxhwala bahleli nokudla bathi njalo kusema ufaka isithula abahleka ukuthi uma ungakwazi ukuhlanganisa awukwazi kwenye ikhempu engikholwa ukuthi kwakuma-disciples ngikholisa ukuthi angiphatha ngezimpilo sakuthi nathi ingoma yephumile tabekwe play ukudla wathatha Amen. naloya wathatha Amen. wadlisana. Yeah. That is the fellowship. Sure. Bathwanisana. Yeah. Baba mfemani kula camp ngale bawundile bayafa ngayomona ngayokubambelana amagqubu ngayokungathandani babulawa into eyodwa ukuthi ngidlise ngikudlise. Yeah. Ngisize ngikusize. Hallelujah. Hallelujah. And if we cannot connect if there's no love. Because in the end of the connection, many women don't handle. Amen. And I say women of blessing. God can't bless us. So we need to seek ourselves. Are we doing good? So that the blessing does feed us. Amen. Abantu ngeke basiqale saved fasibajeni nalokho. Abantu cannot be saved sibabekela ngaphandle. Kusho njalo ukuthi umuntu uyafika la uhlala lapha ekhoneni asimazi kodwa masiphuma siyabambana sisodwa thina sizana siyamkhohlwa yena ngoba akasinqele lethu. Soba saved kanjani uma singabambisani naye isimo
uthando bezalwane hamba phambili. Siyabonga ba ngifisile okwangathi ungaqhubeka. Kodwa uNkulunkulu makadepositele ukuthi sinike ngale ndlela. Siyabonga. Amen. Siyasukuma thina sonke bezalwane. Siyabonga. Our Father. Siyasama thina sonke kuphela. Temptation, but deliver